E tū wera atu ana te ngākau ki Ranginui e tū nei ki papatua nuku e takoto nei. E te ngā ere tangata o Whanganui e tui ana i ngā ere. Kei ngā kākānui, kei ngā parikarangaranga kua ngū i roto i ngā rā. I o tātou marae uua, e inga nei, tēnā uki koutou. Tui a mai rā ko ngā ngākau ki tēnei pāpā o tanga, a Te Kupu o Te Uru. A koe anei ko te wāhanga a Te Reo o Te Uru. E tui ana i ngā pūrongo katoa ko puta i te wiki. Ka aro anō, ka paku wānanga peange, a i e te ia āhuatanga ku uake i e rā kōrero. Nō reira, i runga i tērā, ka tauri atu ki tā tātou pūrongo tuatai i puta i tēnei wiki. Arā me te aro ki te Awa Tupua, ki te wā ararei o a tātou tamariki mokopuna me ngā kaiako. A koe anei ko te iti i kaipapa i wakatūria, hoi anō ka wai o mau e uru ngā kōrero e tuku. Tēnā koe. Kia whakapakari ia, waka-iiko ia a tātou tamariki te ngako o tēnei kaupapa ko Tū Manawa Ora. I roto i ngā ararei ko e nei tamariki, ko te nuinga e noo ana ki Te Awa Tupua, ko wai wā i rātou ki ngā weako o. So it's not just a school holiday program, so this is our Tū Manawa Active Recreation program for youth. So we run it for rangatahi and tamariki aged between 5 and 10 and 11 to 18, and we're in our third year now. So our funding comes through Sport New Zealand and Sport Whanganui. And the purpose of our program, it's mainly about getting our kids active, encouraging them to be active, but also developing their self-confidence, developing their sense of opportunity, developing their resilience, and teaching them new skills and showing them new experiences that they haven't really done before. Getting to takahi on their whenua, learning how to forage off our lands, learning a bit more about themselves, meeting new tamariki, other hononga. So we have some from town that whakapapa up the river. So it's been good, it's been awesome for them to reconnect to the awa and have our awa kids embracing them, I suppose, within their kāinga where they live. E ara i te mea e tau au a tia i Ranginui ki ngā kaupapa mo te unga rangatai. Koe nā te take e tautoko ana aia ki tēnei kaupapa mo te unga noi. Through the years I've done a little bit of work with the rangatai, just in different places with different groups. I was once a rangatai, troubled as well. So I did a few other programs with a friend of mine, and I just love working with rangatai, and I got involved in this through Isabel, or Izzy. Yeah, she just asked if I could come and help her out, and I was keen as. Ka tai anō ka uakina tēnei pokapū ou, tatāna ki rānana mō ngā apuri o te awa, kei runga i te poraka whenua o ngā rākau wakarara. We're actually the first ropo to be able to use it through the Tū Manawa program, so it's awesome for the tamariki. It's awesome to be able to come here. It's our own space. We've got the kitchen there, we've got beautiful outdoor space for the kids to do their activities. It's finally all come to fruition, so it's awesome. Ko te paenga atu o tēnei kaupapa, ei tā tia i Ranginui, i te mea no te awa e nei tamariki, ka wai wā i rātou ki te tūtaki, kia ora rātou whanaunga. What I think they get the benefit out of this is they're grown in their own environment too, being up the river, to recognise their roots and where they come from. So when you start talking with the kids, you find out who their parents are and their parents, and then you can relate to them. It's just awesome. I just love watching our kids having fun on our whenua, learning more about themselves. It's empowering for them. So seeing them happy makes my manawa happy. Ka rawe tamariki mā Tū Manawa Ora koutou e whakapakari e waka-iiko ai te iningaro me te tinana. Iru e rerikura te reo o Te Uru.
Tēnā rā koe e ru i tēnā pūrongo mō Tū Manawa Ora, e kaipapa mā ngā tamariki moko puna i te wā ararei. Me te pai o te wakarongo ki ngā kai wakarite e kōrero ana mō ngā wāinga, kia aere ki tua, arā kia whānui ake, kia ōunu ake ngā wakaaro i te waka ki wānui o. Tērā rua wiki o te ararei, e pai te waka ki i tērā wā ki ngā mea pārekareka ki ngā tamariki, engari pia kāre anō kia rongo i te pārekareka o te oki atu ki ona paiaka, no reira koinei pia tēte i kaupapa e waka ki i tērā wāhanga o te ngākau. Engari rā, e whakaaro ana kia whakapakari i ngā paiaka o ngā tamariki, kia tupu waka rito uki mai rātau, ana kia mato uki tērā tupu, i rongo i ngā kōrero mō ngā tamariki i tai atu ki te kaupapa, i tai mai i te taone, i tai atu i te taone, me ngā ua ka puta ake i tērā āhuatanga rā i rongo o tātou i te matua rā e kōrero ana mō te tūtaki ki ngā tamariki, te whakarongo ki ona whakapapa, te mārama, te tāia ki te waka ānga i ngā mai ki aia i runga tērā āhuatanga, nei āhuatanga mi aro ka ua ake i te mārama ki te whakapapa. Hoi anō koira, ko te kaupapa, ua wakaweawe i ngā wakaaro, ko te kaupapa ararei mo te ungaririki, ko Tū Manawa Ora. I tēnei wā ka uri te aro ki Taranaki, i tēnei wiki i tū ko te rangi waka mauma ara ki ngā oia o ne era. I tai atu tō tātou manu tiere, te aroa Broughton pue, ki te rārangi, ki te tuku i te aroa, ki te wakarongo oki, ki ngā roimata, ki ngā kōrero o te rā. Kei a koe te aroa, te wā. I tū te rangi waka maara ki ngā oia o i te reiria mea o te aroa, i tō rātou tau ngātu ki karipori, me tāke, i te rua te kaumārima o ngā rā o a Pereira i te tau kota i mano e iwarau e te kaumārima. Ka wakaura te aiata o te ata, ki runga o ngā motu, kia kota i rā. I've been getting out Anzac Day for a few days now. I came home from Italy in 1945 and just, found myself back at work after a little bit of leave and, here we are and I'm still alive. And I had a birthday the other day. I'm now 101. E kota i rau mā tai te paake o Bingham e oia o mua i aere atu ki te pakanga tuarua o te ao i te tai o ngā rā o epetema e kota i mano e iwarau e toru te kaumā iwa i tīmata i Poland. E maaraka oki i tāna tainga atu ki te pūautanga o te Anei. I joined the Territorials Home Service in Taranaki, and we had our military camps 1940 at Waverley for 3 months. It rained for 2 months and we had 1 month without rain. And then from then on I was in the army for 5 years. Ka uri tāua Bingham i aia i te pakanga, ka kōrero mo te nui o ngā mai i taua wā. E 5 tau ka noo atu a Bingham ai i ka wiro mo Taranaki o tirā, au te aroa wānui. I was in the Pacific fighting the Japanese in the first 2.5 years. We came home and had leave and then went from there to Egypt and then to Italy.
We were in shorts and everything in the Pacific, in the lovely Solomon Islands and Bougainville. Came home overseas to a winter in Italy, snow on the ground and everything. I've got a lovely family, a lot of them here this morning, and well, I enjoy being on parade. Very proud, yeah. And I'm very fortunate to be still walking, a little bit shaky, but never mind. And, well, I'm living. Ai tā Bingham, mai maria katoa ia, e wānau aro anui tāna, ko rātou tonu e waka kipa ana ia, kia kuātana noo i tēnei ao. Aroha Broughton pue, te reo o te uru. Tēnā rā koe te aroa i tēnā pūrongo. E wakauki atu ana i o tātou maara ki a rātou mā, ki ngā oia o neera, i tū e te tū o tū matauenga i pakanga i te riri. Ai oranga mo te motu, ai oranga mō ngā wānau e noo nei. Ka kite atu i te koro eke rā a Ron Bingham e noo tai ana, e tūtai ana ki tōna wānau. Ka tino mārama ki te take, ka mārama ke o ki te take i pakanga ai rātou mā. I runga i te aro anui, me tō tātou mōio, tērā e te i, tērā te nui oki, kāre i paku mōio e kore rā e oki mai ki tēnei wenua e kore rā e rongo i te ā o rātou wānau, e kore rā e oki mai, nō reira, ka mauma ara ki a rātou katoa, i pakanga, i runga i te wakaaro nui ki a tātou. Rātou ki a rātou. Tātou te unga ora ki a tātou. Nā i tēnei wā i te iwi, e uri ana te aro, ki rangi tāne, ki te i wānanga i tū ki reira. Oi anō, me ke tātou i o tātou oi, pai ai te tai atu ki tērā wānanga, Anei a Regan me te pūrongo. Ia tau ōpetia i te whānau Stevenson, kia takahi i o rātou whenua tau rīkura, marunga hoiho. He mea ako, he mea titia anō hoki i tō rātou rangi tānetanga ki te whatu manawa. Koni atu i te toru te kauptau te kaupapa nei e whakahaerehi ana, me te aha toko rimanga whakareanga kua hua mai. A lot of this stuff is lost these days, and it's awesome to keep these kids involved and learn about horses, and no better way to see the country is nice and quiet on the horse, and you appreciate what's on your back doorstep. We sort of all come together and take a bit of a holiday to get away from town and get rid of technology for a week as much as we can, and get all our kids, grandkids and stuff on horses. He mango pare i tau tapatia e tō rātou tūpuna koraua. Ko korotai hoira tērā. Te timatanga o te kaupapa nei me tōna tira. Arā ko tēnei tōna ope, tōna whānau. E rima ngā whakatupuranga. Kei kōnei, mai korotai nō reira ai. He mea anui te whakakotahi me te whakawhanaungatanga. He hikoitanga e whai wāhi ai tēnei whānau, te ruku re tō ki tō rātou ahuria. Te tino ngako me ki ko te eke atu. Te eke ki ngā hiwi. Ki ngā awa, ki ngā puke, whakawhiti whenua ana, mai te tōpito tamaki nui a rua, tai atu ki o wāhanga. Hoki ngā mahara mō ngā tangata koa, kua hipa i tēnei ekenga, mea kia whakātu ki o kupu i rāmutu, i hea tātou. He kaupapa katoa ia mai rā te whānau whānui ki te ukaipo. Ngā whānau, ma heke mai ahi tareiria, mai tērā pito, mai akarana, mai waikato, engari
mai ngā wāhi katoa o te aroa, e whakakotahi ana I runga I tēnei karanga o te kaupapa nei. Me te aha ko te ako I ngā mahi eke hoiho, te pako, ma tēnei reanga. Te hauron, te whakamau I Anei, Manu Arataki, ka just reihi mātou o mātou hoa, ki runga Anei, kēmu ka whakarite rātou. Te kitinga I ngā tamariki e kata haere ana, I runga I te hoiho. Te kite I ngā maunga hoki, te ate ingo o tērā maunga, ko te ate ingo o tērā maunga, ngā momo mea tino rau I ki te ngākau. Ko te whai a tēnei whānau, kia manahu a te tupu a te kaupapa nei, e ki te ai te ora o te kaupapa, hei te anamata. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. E rere ana ngā mihi e Regan I tēnā pūrongo mō te wānanga te wānau Stevenson. Ka tū I atau, e mea kawe e ngā oio. Nā wai te ki me wai tangata te taka I ngā wenua o tātou tūpuna. Hoi anō e mārama o ki ana tērā o ki te ononga o te wānau ki ngā oio me ngā pūkenga. E rai te mea ka wakaro auwa anua, ka wakaro pai noa ara, ka wai oio e ara engari, kuroa e manaki ana te tangata I te oio, kuroa te oio e manaki ana I te tangata I tērā wā I nō reira tēnei kamii. E te iwi, kua tai atu ki tā tātou pūrongo wakamutunga o te wiki. Ko ia nei, ko te manu rangatira o te wā, ko te manu kiwi. E rere ana I te wānui a tāne, I tēnei wā, engari ka wai o mā te aroa e ata wakamauki mai ki a tātou. Kei a koe e te aroa. E rima te kau neke atu tāngata I waka e me atu ki runga o maunga Taranaki, ko ngā kura kaupapa Māori a o matua me te kōpai piripono, I tuku atu I ngā manu kiwi e wā, ki tō rātau a uru mō wai. U tonu mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo. Te manu ngutu roa. He kaupapa whakahokorau, ko koera tētahi o ngā kupu, kua tipakohia e no roto mai I tētahi o ngā waiata, ara mo te whakatupu I ngā taonga, ko tā tātou e whakahokorau ana, I raro I ngā mahi ngā kaupapa o Taranaki Mounga Project ko ngā manu, ko te manu rangatira o te rangi nei ko kiwi. I waiwā I atu ngā kura kaupapa Māori e toru a ngā rua inerangi te pii ngā kākana mai I rangi Ātea, ngā tirua nui rātau ko te kōpai piripono. Ki te waka ingoa I ngā manu e wā, ko ngā ina ki te ao, ko motu ake, ko piripono, rātau ko au. E wea ko nui tēnei mo ngā tātara ki I ko rātau oki, te kaupapa matua o tēnei kātū a āhuatanga. Ko te motuhaketanga o tēnei rangi ko tai mai a tātou a mātou tamariki no roto I ngā kōpai me ngā kura kaupapa āmio I tō tātou tauheke maunga, ngā tauheke maunga e tū mai nei. Nō reira ko te reo, katahi, te reo matua o te rangi nei, kia whai wāhi ai a tātou tamariki ki ngā tikanga, ki ngā kaupapa o waho atu I te kura I roto tonu I te reo Māori. Koina te tino kaupapa ki te a kiwi e a tātou tamariki, kia rangona, kia mirimiri a tēnei o ngā manu rangatira e noni ana I tēnei takiwā I ngā kōawāwa taheke I ngā tupuna maunga. Koia, kāri ko atu, kāri ko mai ko te whakarauora, ko te whakahokorau I te reo me ngā manu, me te tangata. There's a massive community-wide project taking place here on the Maunga, and that's to do with pest and predator control. So on the Maunga we have about 8,000 live traps, and those traps enable us to get the populations of ngā kiore, ngā ngiru, ngā possums. We bring those populations of the predators down, ngā kararehe kino. We bring that population down, and that allows us these
these safe spaces to bring kiwi back to. E tuata I tanga tēnei kano o mātāmua ko te reo Māori, te kai kawe I te kaupapa nei. It's a massive achievement to even be in the space to bring them back. And I think the work that's been done previously by our various hapu iwi, our various community groups to bring the kiwi back onto the maunga has been a feat within itself. So we can only grow on that. So I'm really looking forward to the growth of our kiwi right around our maunga. You know, there's certain areas at present where our kiwi have been released, but I can't wait till we get to that stage where they're released all around our maunga. Nā mātou tēnei pīrangi ka whakanui, ka whakamana ngā kura kaupapa o Taranaki, ko te aho matua, ko ngā kura. So, ki au nei, I te mene kānohi o ngā tamariki, he tino pai ki au, he tino hua o tēnei kaupapa tērā. We can only hope to inspire them and to give them that pure moment of joy and bliss, and to know that we want to support them within their space of te reo Māori, within our space of te reo Māori. We want to foster that continued growth and use o tō tātou reo rangatira. Ai tā kepa kai waka aere o Taranaki Mounga Project, e ia nōna kia ki katoa te maunga ki ngā manu kiwi, ko ngā ia Houston pau atawai o Taranaki Mounga Project, kia tupu mato te reo Māori I tēnei kaupapa wakai I Alana Broughton pui, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe te aro ai tēnā pūrongo mo te manu rangatira o te wā arā ko te manu kiwi. Tērā uki te kōrero I rongo nā tātou mō tēte I wāenga, tēte I wakaropea, kia ū ki te reo, kia mau ki te reo I te rārangi I wakaui atu I ngā kura kaupapa o te roera ki te manaaki, ki te waka ingoa o ki ngā kiwi, I ngā manu. I tau ki reira I te rāwa. Hoi anō, e tika ana kia pēnei, I te mea ngā manu Māori, ngā manu take o te whenua nei, o tō tātou reo, o tātou reo rānei, I miri kia rite ki te whenua e noo nei tātou. E rere kē ana I te reo o te whenua, I noo nā e te I o tātou tūpuna, I mua I te tainga mai ki Aotearoa. Tērā uki te wawata me ngā whakaaro ki te pai tawhiti, e pērā uki I ngā whakaaro ki te reo. Kia rere rāno o tātou manu I te wānui o tāne. Ki tua o te wā I wakataungia rātou I tēnei wā, arā kia rere rāno ki ngā wā I katoa, uri noa I te roe. Hoi anō, koira, ko te manu rangatira o te wā. E te iwi koira katoa ngā pūrongo I uake I te reo o te uru I tēnei wiki. Tēnei te wā katuku I atu ki o tātou pou reo irirangi Māori, ki te reo irirangi o te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui, Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne, a Kia Ora FM. E mea tautoko tēnei waka o Te Kupu o Te Uru, e te māngai pāo. Tēnei ko Alana Broughton, he mi I kaua tuana ki a koutou I te iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.